Ka Cathedral Parish la umkra ni ka sngi ka shipotri klap noi ka press conference halor ka procession ba jo ka jalan yam ba shillong ka banlong ha ka khat lai trik ha Cathedral Parish la umkra halor kani General Secretary Parish Pastoral Council iba Barnabas Nongba ila pentip ba yakani ka procession an sedang syuada ka mas bakut ha ka por shipo bajimen step ha Calvary da Archbishop Victor Lingdo bad board sedaka jingat procession ha ka por shibajish teng no sngi ila batha shuru ekiwe pat ki jing pentep kum ki jaka penyengki kali ki bawan ki than ba pher bad ka jing ai award nakaliang joka ebek hadien ka mas bakut ka jing kuge kerpang yai BTC TV dan Bosco Media Meghalayan nong sain hima bat Shillong Mail ba filar respond ka jing khot jungi nang banda ka ni ka press conference ka barit habag yadai bat ka procession ba jungi kapan long ka klai tarik uniu benai nado ka por men step hita maga mas kan long ka por shipu buji ba ka procession ka por shipu shiteng ya ki detail ki ba company NSI General Secretary jungi ba Barnabas Nongba General Secretary jongga Parish Pastoral Council briefing Publishipun bagi kumapilaptip agini snam arsnam iklam yo isu ban perlong ka procession jungi nagam ta ka daw covid jeng pang covid Andai minta usnam ka district administration ke lailat dengi abangin pelong ke nek proses kombo julang manusnam kalong baya kata yo ko ba jung bena November ban banta ka snam ke de khat lai tarik November arja ar to kumbala batai ba beda ka mas kalong ka por sipo beje ban mansking stang procession ha ka por sibeje siteng nosngi kelenti ya kilong kumba julang manusnam I khot kerki ya kaneka press conference namar ngiso katu kanne ke jempetip ke bagi ku aban pentip si para bangit jengi ke banwan sagane ka procession kumbajulang ki don ki kayang kali ke bagi laj penbai handai metala arsne mengatrai don kamban pentemai biang kendiat nane bakin ki banjuan rokin tip ke jakaban yang ki kali dengan subatai kendiat suas pangka jaka yang ki kali ki bawan keleng saudong jonggane ka rimegale ke jongi kita kayan kali kilong kumni harum ki kali he ki bawan na ki tain juai kin yeng hamadan yorang hap tangamot fire brigade ante but ki kali red kin penyeng Hasan Advance school but college campus kin liat na tulanti fruit garden but ko Holy Cross Pugdin MIIT kumang yong menta itu ki dikecekap kin yeng ki volunteer kin dan banyak kemit banyak peglang ti kali ki bawan na riwar na riboy but west kasir tamun nang tena upper Shillong kin yai lembaga civil hospital kun sebarik point kin penyang nadu kalanti Pine Mount School ter hadu Nong Malki Road hadu 7 set school nang ta ter hadu basic school lenti klau hadu Kongdong yang kesurok na dong Nong Siliang ki kali he ki bawan na kathan polo kin yang ha kalanti Ambos All India Radio bat lenti Biwar Road bat surok di IPR office lenti surok di ting office bat ke surok Horseshoe building ki kalerit ki bawan na ki thain polo bat Nipco office kin wan bu apo ni play ke St Mary's jaka St Margaret Christ King College kedan ke Hopkinson Road Jacob's Ladder Loreto kedan ke parking lot jengki Stechorum Hopkinson Road Hajan Christ King College St Anthony's School Medium Mini Stadium but Don Bosco Technical School kini kita cakap ke baki ila kita ikali begini yang tiga bagi jeng pentip kalau baki misya ki pun kena misya ban yang kali saudong kan yang nanti begini procession kata kamu nadu Saint Peter satu fire brigade kumta ter saudong ka lai mukra tikini gini ki jeng pentip jengi khamtam ya kita bakin yang kali atak cakwe katu kan ki jeng pentip ki ku aban ai namar ba kumanang ya ki por ngakan mau ginang perlong ki procession nang red mangilong ki volunteer akam det kerta ngiyai saw ngut haka silang andrai menta PI da ya ki procession ngilaya bagi pendapek surap rakai mablu pai bang la bon pelan haka por mas pentang ngila estimate kumbasan pon rupo jarmut ki brigidon andrai haka por procession ki parisor ki adap kamasong ki wan bansim menta ki procession tenamar kata ki procession ya trai imduna ka prapo wajar kalaban poin dan kibang silang ngam tip ngam laban you exact estimate and right kan tambah ya ke rupa unyu pawajar tegi pai ba kilabun pelat
tengi kerpat mentai ki parish berkhoj ya ki diocese ki bayat procession ban ikiseng berkhoj ki bayat procession subha ban pendap lo dik surok apa bayat procession pendap ke undang ngimsya asu benta ya kindo kiseng makin yai makin syat makin makin tem kiseng lene makin pentut ya jingya procession idon tak arteli ki ban ko Don Bosco ban ba ka Savio ban ka Don Bosco ka Savio ban kan yai bat ka sakramen bat ka nyalam lenti yangi ipadar nang ta naga tukan ingut naga Paris Council kini anak kaman bat ka sabur ka Don Bosco ban bakom ta ter tentang kini ngin sya ya kiwe ngin sya namar balai ngihab ya perkhat ya ka por ngihab ya perkhat ya ka lekawan bakar suk kena bagi beriu ngin pengkeloy ka proses namar mahagini sistem beladab bun beriu pelat proses ka layak hadu san sistem ta ladum igi beriu bariya cenong kondong ke balik pai biang dan ke tinga iki tementau sistem ngini persangkat bala bayai ban penstet sekendian dagom nomno sa sistem kata sabusan milit ban pengkeloy ya ke proses namar kata kadau ngi kentu ya ke para banget jongi ban sengap lem ya kenika jengker pat jongi hoy dah to ko singiru ngin ya persang ban kerpat lem ya ke para banget bagi sengap kini kentu jongi kata kajing ong jonga kalong ba perkhot ngi labu ki ceka man muslim pilai ki ceka ki ladang ganam batai jong ni ki ceka yang jongi namar gidon giling pembena gidon ga court procession ke bangidi hang to labu ki ceka bagi jieng ban manustem ki para banget jongi ki latip agar dong ceka bikin dia tekin ya nang tu kin pendap baik surat berkhot jengker pat berkhot kalong ba kin pendap baik surat ngin ya am state kandiat kana bagin poi bat sakawai kalong ba dala poi hapa kalbari ki ceka kelak ham kim kandiat tengi kerpat ike para bangai berkoi kibuan aga jenglan yang baka proses bikin kamlong ki bausiar ya isuki skim jude ban mare am jude ban long pengkeloi ndeng ini jai island lagi ki berkoi bat ke sagawai kalong bangilaji man kepor kibuan keloi ki persiang ban yang surok hamjan kalbari te ketur kamla ban long damar kathut no yang ki bawan sadin tikini di jengkerpat ki barit imla man suhanla sianla naka microphone naga tenghong nang tai ande gane jingkar pat ik para bangai tinggi bawan ni priang subha par ka ki bawan bangi kerman berkhoi ki kam ki nyong ki bayai baik aranti imsya ban budukan ko magini sistem beladat imsya ban budukan lagi no dukan apa ke compound ke Paris tamun kini jeka berkhoi saudang sukun ke Paris jongi imsya ban budukan te ban kampen suk suk pai ba nama genang bun pai ba ke bawan ngi labuk LED screen apa badan novis bat sanhajar telik suki ngi labuk anggenam sya ru bagi kena bagi ya bansam kino ni kuat dari kino imsya ino la dagi Paris songi lagi wei seng ro imsya bakin ya bansam kuat ban sam apil nomor saudang nama kadang ke jingtut ka namar bun ga jingla niam sudah jongi tingim ku abon kono ke jingtut kam di berlong commercialize ya kene ka proses ke jongi imsya bandi kino lucky draw la ni kino ki jinglum kandam don kando ke jing pelai kot nane album jing ruai si present andre kandam tanggawai ke jing ai award nak liang ka editorial board jong ka ing kristan ka bangyong ebik adin ka mas bekut ke jing kerpat ke bakam kerpang dang tak para bangai berkot ki bawan bakin sumar kut abaki wan nak bentak ke procession ba barkim day ban bread pathari ke plastik jing bam ban numbia penjabo yang jaka ban penyang kali ban hagelenti kisengkeng tikini gidi jing pentip katuk ane ke bangi kuat ban ais para bangai jengi